pretty cool that they've delved in. They really want to do the haka, they really want to swing those poi. So proud to be Māori. He marama autaia mo te whutupōro, ka rongo I te haparangi o ngā kaimā takitaki, ka whakanui a te ahurea Māori e te ao whānui. Mā te whakataitai whutupōro wahine upu o te ao, ka whiua reretia te ao Māori ki te ao whānui. Mena ko te manomano o ngā poi I te ringa o te marea, te mana o te haka, ngā kaitākoro e mihi ana I roto I te reo rānei, ko te ao Māori kei runga, a ka piki ake te katua ki runga I te waka. The best things about the World Cup is probably what my whānau have enjoyed the most is seeing of the poi. You can see them on TV and obviously down in the stadium you can see them as well. So yeah, really grateful for those. Ko te ahurea Māori ka kite ki runga I ngā pai pāpāho pāpore, a kei te rata mai ngā kaitākoro no whenua ki te haka me te poi. Seen that poi all over TikTok, how cool! That's probably the cool thing about sport, it brings everyone together. We travel all around the world and we're enemies on the field, but as soon as we step off it, we're friends. So it's pretty cool to see them experience that in New Zealand. I know the French girls are staying on for an extra week just to experience our culture. How amazing is that? Ko te whakataitai I panoni te ao, kaua mo te whutupōro wahine ana he, engari mo te ao Māori hoki. We've changed Aotearoa. I can honestly say that we've changed Aotearoa for the better. They finally see women's rugby for the product that it deserves to be. We showcased a brand of footy that they probably haven't seen for a very long time, and now the momentum needs to continue. I know the girls will make sure that continues, and yeah, I hope Aotearoa keep backing us because we need them. Cheer whānau!